guys! Welcome na naman po sa panibagong video. Ngayon ay Friday. So happy Friday po sa inyong lahat. And ngayon lang ako nag-start mag-vlog kasi kakaligo ko lang. So at least medyo mukhang tao tayo ba? Ano po ngayon? It's been almost a week since last time akong nag-vlog kasi nga gusto ko lang mag-focus sa recovery. Yan na yung ating kamay. I put another one because medyo tsaka patingnan yung aking tahi, and then natatakot akong maano siya ba kasi nakabukas na siya, mas natatakot akong magalaw siya ba, so kung lalagyan ko siya ng ganito ano pa din, nakakapagalaw-galaw pa din ako ba, parang hindi ako natatakot na masagi siya kasi nakausog pa yung ano ba, anong tawag doon, yung nakausad yung tahi niya ba. So, mas natatakot ako. I've just been taking a rest and nag-focus lang po talaga ako sa recovery. Yun. Hindi ako masyado nag-text sa mga kakilala ko or kaibigan or family kasi nga nakakapagod mag-text ba na isang kamay ang gamit. And yun, tumatawag lang ako sa family ko and sa family. Yun lang. And the past few days, nasa bahay lang po ako para makapag-rest talaga, and yung asawa ko has been really helpful, and si Ana din super bait, super ano niya, talagang behave siya ba na minsan nakakalimutan yung talagang tumatakbo sa akin, mama. Nakakalimutan niya ba, oh be careful. Pero okay naman po. Kahapon pinick up si Ana ng lolo from school, so doon din siya natulog. So last night kami ni Ruth, after dinner naglakad po kami. First time kong lumabas. Teka lang po nung matawag si Ruth. Yan naman yung anak ko, guys. Pag uwi, oh, yan na may... Ayan, tinanggal niya sa kabila. I am trying to cut her nails. Medyo challenging. Katatapos ko lang mag-live. Thank you, Sis Candice, and kay Ma'am Stella from Utrecht. Sa pag-join sa live kanina. Lang, can you put your hand here, the other hand, so I can cut the nails? And next time, take a shower. Look, your hands are really dirty, Pangga. I don't like it. Yeah, don't move too much, so it's not out from Mama's hand. I cannot stretch my hand too much, Pangga. No need. Mama has look out. Nagre-reklamo siya, guys, kasi hindi daw kinakat ng papa niya yung nails niya. Sabi ko, nakalimutan ng papa mo. Sabi niya, hindi man ginagawa ni papa yan. Ako lang daw palagi. Sabi ko, anong ginagawa ng papa mo para sa iyo, Di? Sabi niya, nag-swimming daw sila, nag-magkita, nag-ectilig, pinaghahanda daw siya ng pagkain. Sabi ko, di ba? Maraming ginagawa ang papa mo para sa iyo. Sabi niya, hindi man niya kinakat yung nails ko. Sabi ko, oo, kasi si mama ang gumagawa. Cute mo. You're so cute, my love. Greeted. Huh? Greeted. You lagi equated. When somebody compliments you or say, Anna, you're so pretty, or Anna, you're so cute, you say, thank you, not I know. You say thank you. Thank you. Not that I know that. No, wait, that's not nice. You just say I know. You just say thank you. Even not my class, Katja. You can do that after I cut your nails. You have a lot of time after I cut your nails. Are you excited to see Noah? Yeah, I'm excited. Are you excited? How much? We don't move too much, Pangga. Bising lang for Mama, babe. Bahay. Ito daw yun. Okay. Ikaw lang makanta. La 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 la. Do, re, mi lang. Do. You forgot it? Do, re, mi, fa, so, ya, dia. Do, re, mi, fa, so, ya, dia. Do, re, mi, ma, Fa, sol, la, ti, do. do, re, mi, ma, po. Do, re, mi, ma, Do, re, mi, fa. Lang. Look. Fa. Fa. do, re, mi, fa. Not pa.
fa, sol, la, ti, ti, ne, ti, do, not o, do, another do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, do, ti, la, sol, fa, mi, do. Bye na ka lang. Mama's tahi is very ow. Don't move too much. Kalisol ba na yan eh? Last na lang, Han. Oh, last, pupo. Last finger, the baby finger na lang. Don't move too much lagi. I love you in the morning. I love you in the evening and underneath the moon. Oh. Do you remember the song? Mana? Show me your nails, babe. Hala, oy! Udzamara, oy! But you have to wash your hands later after playing with Noah, ha? Love. Huh? And then when you come home, we're gonna do your toenails also. Your toenails are really long and dirty already. I know that. Huh? And Anna, look at Mama. By Noah, mag geen snoepje, mag geen chocolade, mag geen fristie, mag geen wat nog meer? Mag geen ranja, gewoon water. Heel goed. En melk. Melk ook. Maar geen ranja, oké? You know that, right? En ook geen taxi. No, geen taxi. Alleen maar? Water, melk. Oké, heel goed. Bantay ka ha, because you know that your pipi will do ow. Ook geen ijsko. Nee. Nee. It's not hot today, so I think no ice cold. I have a little bit of lipstick. Oh yeah. Biskota ni palang gintang ang mama. Lablab kang mama lang. Unsa to? How many brothers and sisters do you want? Eentje. Ik wil broertje en zusje allebei. Two? So two? You Yeah, want a brother and a sister? You tell them. I want a brother. I want a brother and a sister. Two daw guys. Why? Two. Why do you want a brother and a sister? Why? Why do you want a brother and a sister? Waarom wil jij een broertje en zusje? Omdat wil ik dat wel hebben. Ja, en? Zorg je voor jouw broertje en zusje? Ja. Are you gonna take care of them? You will have mama take care of the babies? And you will be a big ate. Ja, maar ik wilde graag als broertje en zusje allebei baby zijn. 2. Sus ginoo. Broertje en zusje. Broertje en niet broertje of zusje. Broertje en zusje. 2? Ja. Okay. We will try, no? We will try. Yeah? Palanggaan ni mo lang. Ay ko siya natin. Keep your optimism, I feel. Sige na, you clean that, ha? You put this one here, oh. This one you put here. Kay, hugaw tan-awon na. Arabay mo aras ato, ah. Asa naman ko ning taga-kapiin ay kadugay na abot o patay kaon. I will make noodles. There you go. You want noodles too? Ja, ik maak in mijn eigen keuken. Ha? Ik maak die in mijn eigen keukentje. Nee, okay. Ja, maar speelgoedkeuken. Oh, wala pa rin po talaga dito yung taga-KPN. Ano na dito? 12:15. 2:15. Sa bagay, hanggang 4 o'clock man daw. Between 1 to 4. Pero, grabe no, ang haba ng sa oras ba. Pero yeah, wala tayong magagawa. Hintay na lang tayo. Kailangan na po namin mag-change ng
provider kasi yung offer nila. Kasi yung problema kasi namin, pag andun kami sa kwarto or sa third floor, hindi po umaabot masyado yung namin, yung wifi namin doon. So mahina yung wifi namin. And then pag pumupunta dito yung kapatid ko, nagwo-work siya. So before siya pumunta dito, at least okay na siya ba. And then if ever gusto kong mag-aral or gusto kong mag-online job, at least okay yung connection namin doon sa taas. Si Ana naman dito, excited na pick upin nila Noah kasi maglalaro nga sila mga 1 hour lang daw doon sa kanila. So, pag andito yung taga KPN, si Ana andito sa bahay. Gawa tayo na pansit canton. Matagal na kaming hindi nakakain ng pansit canton. First time kong kumain ulit ng pansit canton after a really long time. Char. Isa lang siguro kasi ano lang naman yung kain ni Ana. Ganti lang. Tapos gusto niya paresan may pares na toast. Hihilig siya these days sa toast. Pinatikin ko sa kanya last time na toast lang tsaka butter. Tapos one time nilagyan na ng peanut butter. Nagustuhan niya talaga. Tapos these days nanghihingi siya ng toast for breakfast na toast lang talaga. Tapos hingi yan ng fruits. Be careful when you come here, ha? Because I'm boiling water. Ha? Okay. Akong customer guys, gutom. Are you hungry? Naghihintay na dyan. Hi guys. Hi guys. Hi titas. Hi titas. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Mama, ik heb nou honger. Ayan, gutom na daw siya. Zeg jij? Ik ruik het wel met de noedels. Ik ruik het. Oh, you smell it? Hola, de toast is klaar. Yay! 2 toast! 1 voor jou en 1 voor mama. Oké. Ja? Dat is lief, hè? Ja. Je vrienden zijn alweer Mama, zijn ze nou klaar? Oh, bijna schatje. I just need to mix it, hè? Oké. Gutom talaga eh. Mama, Ja? ik zeg, is de noedels klaar? Ja, the noodles, I just need to mix it. Your toast is ready. Lo, saan na yung gikanta pangga? Mama, die is mijn toast en de andere is voor jou. Yeah, this is for jou. Ja, And the andere is for mama. ja, maar die andere, ja, maar voor jou is niet klaar. Yeah, it's okay. I can Maakt wait. er niks uit. I can wait. Je vrienden zijn alweer uitgegaan. What was your song before, love? Tante toast. Unsa man ang kanta, oy? Is that your own song? Ja, Oh, you made that up? ja. Wala, ka maayo. Gud anang bata agod. Wow, lekker! Sus, naglaway na akong anak. You use your chopsticks, ha? Oké, mama. Okay, Skatcha. Waarom doe je zo goed als mij praten? Yeah, you do that altijd. Maar Meme. jij ook, ja. Ah! Oh jee, maakt niks uit. Nee. Nahulog pa, guys. It's okay, I will clean it, Panga. I will clean it. Ja, dat doe mijn stofzuiger. Nee, niet met de stofzuiger. Watch out, it's a little bit hot. There you go. Yan, the chopsticks na siya, guys. Yan. Mama ook. Is de noodles lekker? Ja. Mama, heb je nog meer nog? Heb jij nog meer? Noodles bedoel je? Ja. Nee. Dan moet je dan nog meer maken. When you come home from Noah. Is het lekker met de toast, no?
Natatanong siya guys kung meron pa ba daw. Mapapaluto siya ulit. Ik heb 2 toasten. It's so lekker met de toast hoor. Ik ook. Maghinay-hinay ko guys. Magdahan-dahan ako kasi. Pag naubos yun sa kanya, manghihingi yan sa akin. Lekker! Minsan lang namin siya pinapakain ng pancit canton kasi minsan lang din naman na kami kumakain ng ganito dati guys. Oh, je moet er zo weer. Is er Noah of iets anders? Nee, iets anders. Oh, misschien. Niet Noah. Of misschien iets anders nog. Maar Noah komt daar straks naar. Hallo. KPM-monteur. Ja. Voor de glasvezel te activeren. Wil je iets drinken? Nee, dankjewel. Even kijken. Ik heb een opdrachtje voor een motor te koppelen, ja. Maar ik denk dat de glasvezel hier binnenkomt. Zeg je goed? Even kijken. Nee, je zit hier niet. Dat is in de woonkamer. Dat kan ook, hè? De voorkant ergens. Deze. Die is kapot. Oei, jee. Die is kapot. Die moet het kastje opzetten. En dat zit er niet op. Dat hebben ze in het verleden waarschijnlijk kapot gemaakt. I don't know. Nou? Because when I got here, it was already. Yes, okay, that's no problem. Zal ik mijn man bellen? Ja, dat mag wel even. Dan kan ik het even uitleggen. Maar ik kan die op dit moment niet repareren, want die kabel is gewoon veel te kort. Mama. Nou, wij hebben toch avocado? Because Mama likes avocado. Ja, ik ook. Oh nee! Really? I will give you avocado tomorrow, You want to try avocado, love? That's healthy and it's really lekker. Nee? It's better than noodles. It's gezond. I think Noah is already here. Lami? Nalami kayo. Lami ra no kay panagsara man. Napanagsara. Panagsara. Nakaalis na si Noah tsaka si Anna. Pinick up na ng nanay ni Noah. Hindi ko na lang po vinlog. Hindi ko pinakita. And after an hour, uwi na din yun dito. So mag-ready po ako ng rice para sa kanya. Kasi for sure, maghahanap po yun ng rice tsaka soup niya. Tapos may meatballs po ako. Yun po yung dinner namin tonight. Si Ruth kasi tonight, may football. Manonood sila ng football ng tatay niya. Punta sila sa, sa Dinbos kasi maglalaro yung Dinbos doon. So, punta sila. Tsaka pa din talaga tingnan, guys. Tsaka pa din. Yan o. Yan yung aking tahi. Yan. Nakausli pa nga yung yung tahi. Kaya natatakot ako. Masagi siya pag may damit. Ayos lang yan. It feels so tight and dry. Choco talaga, guys. Anyway, si Ruth tsaka si Anna po uwi na in a bit. Yun, yung ganap natin today, yun lang. Wala naman tayong ganap today, guys, no? Yun nga lang, nasa narinig nyo kay Anna kanina.
These days po, nanghihingi siya ng kapatid. Hindi lang isa ha, dalawa talaga. Boy and girl. Sabi ko, sure ka ba? Or boy or girl? Hindi daw. Boy and girl daw talaga. So, yeah. Pero, so far guys, wala pa naman. Wala. Nag-test po ako before kami umalis ng bakasyon. Wala man. Wala. Kung ibibigay talaga. Pero, malay natin, di ba? But yeah, maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat, Dui! Mush mush babush!